Allah buyurur ki, xeyri yayanlara gözlemediği yerden kapatacağım. El-Hak, Allah dediyse açacak onlar bakın. Siz xeyri yaymaya devam edin. Bakın xeyri yaymağın özü xeyridir. Bəzən insanlar dua eləyir, Sevinç xanım. Mənə deyir ki, mən dua edirəm, Allah mənim duamı qəbul etmir. Deyirəm ki, qardaş, bacı, xanım, dua etməyin özü qəbul olunmuş duadır. Dua eləyən insansan, artıq nə istəyirsən? Dua eləyə özü böyük bir iş. Nimətdir. Dua nədir? Bir yaradan var. Mən acizəm deyir Allah. Bakın ben bura kadar getirdim Allah'ım, mənə sen yardım elə. Allah insanın, Sevinç xanım, böyüməsini istəyir. Deyir ki, sənə verdiyim imkanları sona qədər istifadə elə. Əgər sənə yeni imkanlar, rezerv, limit açmaq lazım olsa, onu açacağım. Kur'an buyurur ki, ağıl artar ve azalar. Vicdan böyüyer. Bakın ağılın artması ve azalması, vicdanın artması ve azalması emeğe bağlıdır. İstifade edersense artar, etmezsen öler. Bak indi insana verdiği üçüncü bir güç de var Sevinç Hanım. Orada dengeni necə quracaq? O da nedir? Qəzəb gücü verir insana. Qəzəb Öfke. gücdür. Necə güclü diyeceğim bakın. Artığı nedir? İfratı. Her şeyde biz dengeden danışırız. Evet, Bak, evet. onu diyelim ki İslam denge dinidir. Terazlık dinidir yani. İslam her şeyin tarazlıkta olmasını ister bakın. Qəzəbin artığı, bakın, artığı insan haklarının pozulmasıdır. Qəzəb mənfi güce çevirirler ve karşındakini ezer.